hey riêng cắn hạt to khó hi mút on lâu tu nè thì chụp mẹ khó hi mà ô hụ chụp mày nè phù lai rai chơi hết tí hình tắt mà sẽ gắn cả là ngay sẽ Champhai hi km sông nga vel nha Hnahlan nó trăng hian là vắt tổ là hồ lắm bằng hi easy do kinh cả căn đua căn lắm bằng ha hạt thạc làm bằng căn phốt à chân chú thui do các chú vàng chuan hồ lắm mà easy đeo hồ khá nổm do cái này trong hình làm room căn nọc nuai mấy mi paria cái chú căn nọc lâu thấy lâu nè gear tầm bốc xem không căn pu tới hậu anh này khu cho nên riết lấy chân về rồi đó căn là fresh đâu khắp mà he Mike pawh thầy thầy lộ hey sun sal tu ka don tu na kan honga Hnahlan na tangin jing dar kwa lem ni somli le panga ni sai ve som le tan ve ang vel tanga chhuakthar kan ni don mo helai tang hian Champhai chu dakar khat ni vel chu kan tlan karinga bạc chú spring ling anh mấy Champhai trong chốn nó cái nuôi Champhai trên đá càng hít anh ấy cái bé cái rồi nổ với cái rít tổ tê mấy ni rít lâu hết tiếng với cái rít vào lâu Hnahlan cái là grape join hơn độc tới chỗ à rồi anh nghe thiềm chân chặt chắc là ngu hầu nó tục mà sẽ nấu bằng hậu khan lâu thì về xuống in mi chia in tur nè quấn sạc lẹ mấy nữa lâu thì cái tủ về tụi nó reng co thôi cái thôn này cái rồi để cái thôn thì vẫn xây thập bét mi dâu ram đen chuột reng cột put thầy lâu có hạt cái này thôi tiền hơn bản nhị cho nó ta lo sân mắc suối không Mana, hela hian in kan lấy tổ grip joint anh lên này mấy thầy cần rót léo mình có hầu ấy thế ăn ngay à Khan đi ra nó cắn chuẩn nào Khan Hnahlan cái chân đây cái chỗ thì nó cái thứ này nó biết rồi Alpha Restaurant cô xí hey Hnahlan ạ tôi tui biết rồi minlo pan về đón nè theo chứ tiền lâu mấy ăn chỉ ní tiền lâu anh ấy chỉ ní tiền lâu khan nhé sarkar phal vek anh ấy hay chú Sacramentur này hi cậu thằng phal khắp nên Hnahlan là cái nòng mec Hnahlan nuai grape joint ole cái lóng lại Alpha Restaurant Hnahlan mua về tui thấy khóc mấy world class restaurant minlo chỗ thuyền đó nè hey công quỷ khan ta chịu tiền à hello boss bye thank you ole cái lóng Champhai thấy phốt à let's go
Chummadar som pakhata Champhai lampang panturin Hnahlan atang chuan kan chhuakthar a Champhai hi Hnahlan atangin kilometer somnga le pali a hla om ani a darkar hni borvel tlan ni a chhut ani henglai kawng hi anuam em a khochak tlang dung hi right nan chuan nuam kati ber te zinga mi ania Mizorama chuan amai ro chu kan kalhun hi fur ani a ruah hian min nan deuh reng me GoPro mic po ka vuat thei talawa henglai kawng hi kawng a tha a tlan a nuama khua a clear that lai phei chuanin a scenery a mawi em maya grep huan atama henglai kan kal konga te hian Hnahlan hoin grep an ching na sa em a an eibel ber a an mang ti la kan soiswal kherlo mai theini kan tlan phei zela kawng anuama kan lo tlan tui boka ti chuan tui tho lui kam a kan thleng thla a helai hi vana pa thlan om na mun area kha ani e ai moi lutuk lai li rong rong tiếng á xin lai hen cả các ngài là moi heavy moi lutuk cái làm bọc này vì tiếng nhưng sẽ moi lắm mà grab juice phur a phur ta a bura ke ta se uyam lu tuka mu to ya pai bokila lo sa arin sedon ka bu ka reng ko than hak don lo me chuan ala mi kamai ka vua thei taxi lawa chuan ti hian kan ron soi mai anga tuna kan tlan na me khi vapar khotlen ma ania leimin alo om nual maya amai ro chu kan van ne ke ni hi leimin in min ti boi lo chia ama ni le ama kar chowela khan leimin in akong hi alo dang na sa ti inan lo soya ti chuan vapar khua hi Champhai atanga phawhla lo te ani a mihring hi a mihring omzat hi mi sangkhat borvel nia chhut ania tuna hian in omzat po hi in zahni borvel nia chhut ani borvel tia ka soina chan chu sensor hi update alani lo wangin sensor sang ni le som pakhata ka chuan in za le somriat le pali borvel om ani a ti chuan mihring cheng te hi atlang puin paite tong mang an la tam hle a lu sei tong po an manga paite khua han ti deuh top tur chu ani ran pan ka shalo mai ro chu paite tong mang an om tam ani ti chuan khua hi a cheng re soi tong khan vapar kan pel hianin mun moi em mai ka ti ama kan kalvel chang po a chol zia na thin lungmoi deuh lui luang omna lui kor temeang chumi chu a oma chuta chuanin four line ka kal chak hi ka ti zia maya chuta tak mai chuan four line nge mai chuan kan han cholta a lai hi moi ka ti thei to pa tui om line ka la theng lo moi lai hi hei vapar podaya kan chol loka ruwa sur sia la hian thian za ho football club ti lom le to hi kan hre thian dan chuan paite an ni deuh tlang puya paite po kham zo tho kan ni ti ka shrei lamo Monsoon
right the near Monsoon ride diktak ani hei Monsoon right the near ruột hẳn nuam khop mai hei experience vek ve na hi ami zia thak le thut camera le khichuan soi chiang la anuam khop mai tak tak na hei helai hi Hnahlan kal zia tui tam line ka kal cha ka te hei ka kal ta ni moi khop mai alo moi khop mai ka rin ang nge mo la hen RK po ma la hen kan u soi ten hei hi zoi deuh hlak to ni adam doi chuanin kan kal leang Champhai hlawak to lo kilometer somni vel bang to lo nga vel chun ani e ka bike khal chung chang hi kan soi le lokanga ama video po hang ka soi to thawa hei amoi hero hian he bike hi min khal tira promotional ang po ni lawa ke man hei kan ride dona kan thian pa in bike khal tur ni lawa chumi pa chuan kalau test pa in kalau ride tange kalau mang thei ngem ka tia phal takin min man tira petrol le a bike hi min tum saka abak chu min tum sak chuang lawa poisa sumfai dang min pelawa chu hemi ka video po hi frank takin karon soi dua I achan chu bike tha hi ke chuan a tha ni chuan tha ka ti me tha lo ni chuan a tha lo na lai ka soi chau thina ka tes hian hemi ka tes b ka hi ka soi du chu frank takin honest takin ka soi du ni he bike hi ka soi du chu Mizoram tan hian a tha ka ti hle a ke ma khala chuan achan chu han zin vei wak tan he bike hi an ron up date chato ema Xpulse kan soi sel na tamber chu a gear tlem nu tu gear nga kha ani a gear nga chaw oma ba ka a gear kha one le two vel kha a lian mema thri te le sia kha tiang chi gear in phaman no lu tuk te kha I about vek maya ti chuanin a cc po hi 200 ania mami kha tun mi hi 210 a ron ni to ta chu a ron in up ti na ni chu chuan a horsepower a khami a chak zong kha horsepower kan ti thina kha 19 na tangin 24 a ron ni to ta chu tiang te chu a ron thatna ni ta chuan petrol a he lo lama po hian a mai khan he lo tur zoka chu tania mai ro chu ametar kan han ena ametara hen injek vekta petrol he lo zong le kan man na zong te kharon injek ta chuta chuanin highway a hian kan tlan dana chuan 36 borvel chu a pe ni chu po chu a thatok vel viawa ka nga ke chuanin 36 per liter khata kilometer som thum le paruk tlan theng velin a chut tinani chu ti chuan soitong khan a gear ruk ron ni to hi atangkai emema tlan chak du deuh le han highway han tlan khanin hi atangkai a tha kan ti emema chuanin liquid cool ron ni to boka Instagram akan video ka da thawa kan lo soi sual peka air cool kan lo ti zau peka thil soi sual hi ka ching ve shim shima ama mi kha air cool le liquid cool in kopang kha ni ta ma se tu na mi hi chu liquid cool hlang aron ni to ti na ni chu kha ni kong tam tak kong ro tam tak engine na tho dana khan aron su ni ti chuan a clutch hi assist kha aron nei ve to clutch assist and slip wet type ti hiron kenga chuanin overall a chuan keima na ka ngaihdan chuan he bike hi a thato hle a amai ro chu highway a hanin tlan siak emo han tlan chak deuh vak don khan ka duain a suspension anon da hi chu an nem ma a sudul renga kha kan han her sang to chung po khan hemi a stock a hi chu du thu la sam lo hreta amai ro chu po chu atlan chak thang deuh le tlema han tlan soi ta mai la hanin ti pro deuh tang kha chuanin in la pro rider deuh tang kha chuan a suspension hi chu kan soi sel lona mai ro chu atlang pui thua mi pa ngai te na kan khal dan tura chuan a suspension hi chu soi sel na tur ka shelem lawa kong chiangam em kong chia beu hemi metal khok to nga phei chuan a lamam hne hle ni kha a khal nom na kha a comfort kha ke chuan nuam ka te zin pui nuam ka te a si ta po hi a chuak masa ai khan ron siam to a dup nuam to ema a khangai te po kha soi dua le a tenki po hi aron engte a ron sei to lawa kha off road han chuan po khan balance min pezo ka kan thuma thei deu to a kong chia te po khan kha a khala ti nuama le a chassis po hi aron dang lam to wang hian kong tam takin
ama ai khana ron tha to zok ani le a suspension a hianin linkage an tiang chi ho hi aron manga hei off road bike hoina off road bike man to hoina a man ani wangin hetiang hian ron mang tela hei hianin han jump vela te pok hanin absorb thabi kani chu hemi a shock ti vel te pok hamo hetiang khan anuam zok ka khanga te pok hanin a thakop mai chuan overall la chuan kan khai kho manga Mizoram ta na tha he bike kong te neu hei kong lian lutuk lawanga han tlana phei chuanin bike lian ho cc lian ho hian min phalo ani diktak chuan khalh nuama keu anuama khang tinga khan ar chak ve tho sia ma hi bike kha agiar jong nen hian in phaman dik to sia khang tinga tan khan mi kan rama chuan a tha ma se phai phei ni lenga stretch thui teu deu watlana her nan chuanin alanin nom deuh mai the chu po chu tlan chak thang tan khan ti ani maya chu tianga tlan chak em vaklo tan chuanin top speed te po 140 te po up awa hol ve theya khatinga khan a thatok ka ti khop mai ke chuan ka fak ve tho the bai ke chu tuna 200cc le hei nuai ni bor man ve langa chuan india rama siama chuan a tha ka te amai ro chu soile tur chu quality he ninge andon ka shelo arei hian arei huna enge adai reng ema enge mo neu an breakdown me tur kha omangem ti kha chu ka soi thei lawa tun le tuna chuan tuna kan te zan le tuna kan khal dana ri hi chuanin ka fak khop maya long drama chuan enge ka shelo atlo nang zonga kha chuan ti kha ka experience kha karon soi ve du ani hei hi ka Xpulse ka ngaihdan diktak tuna tru ten ka ngaihdan diktak karon soi ani aman hi nuai ni le sing ni man le nuai ni le sang ko man a kha amoi hi ro hindu chuan na wangai ven thei ti kha karon soi du ani Kinh lắm đấy có kinh nghe phải cần chở luôn Tiếng vui cái này mấy đứa em nè in này mấy lá số lại Sang pop hai ạ công y là khan Mấy chơi servicing tiền đường nhưng servicing tiền đủ cho thầy à ngur sạch lọ lóc thầy thôi nó mà thấu rồi bảo cho tiếng vui thầy em thầy ấy Bác servicing thì bảo chuông Phải lại có chuyện đó à có chuông đâu Phải lại ạ anh lâu chắc chết à khan thì là căn hotel thèn nó chín mò anh ấy cho ngur sa bu la lo lo nó rõ căn phone lúc này Ngur sa bu la servicing phá này mấy Ít bác chơi servicing cái đuôi em ngur sa lo pai nó loko tôi vắt lán nuông về cái helmet visor ấy rót chén tụi ca cái lán thầy rồiแต่เกาะครบไป lán thầy rồiเหยียบไปสูงๆไหมบ่ hei Champhai thlen chuan ngur sa dor hi kan tlo lo thei lo thina engemaw problem deuh awm chuan two wheeler han khal tan chuan lai hi tlo chi khop mai hei ngur sa nia boss kan tlo thin ni chuan hei a awmna chu tourist lot chhak deuh khan ania kan bike hi a bal to hlom set a liuk vel cheng liuk vel kan han ti tir zoi nga chong an kal yang hei ngoro ngatinge ro ral to mi brake pad te check zeu nga thina fura right ti chuan aral du to Ep3 garage cha hian Champhai a lo ti tir ka chen don ni engemaw har sa nai nei chuan helai hi chhuakthar khan ta a soi thiam che lo eng veng helai hi kula khon tourist lot kha ma tourist lot chak dewa khan me a kong kalzel khan kong kwal hin lom na second hand parts po an nei trawa engemaw
cha du te nei chuan helai hian second hand bike part om trâu ni phai rồi 82 garage 83 garage à Champhai à hay bal tu ka còn thleng Ani wa boss. Ani boss, go doy. Lom lu tuk Thank you. What happened? Ai zo lam pa nong. Kan ho le lam pang to nia. Tunan khozol le Champhai ka rang tlan me ka hei. Ka reng kot ka phel zo chia kho ki dur le to lu tuka. Tunan dar thum le chan ver tre pa. Ai zo lam kan pan me ka. Tun trum kan right chu nuam. Monsoon right khan ve. Nghe Monsoon right. Shim ta khan nuam ve thil har sa experience point nuam ve ka. Har sa pu kha har sa lo ni. Tian thu phing chuan riding thu phing chuan ti deuh thar teng riding thu phing chuan ti deuh tho Hnamte nan zir chuan company tha in ei chuan if you have a good company mo engma hi a hreum lo tiang deuh kha ni ka kalpui te chua pui an nuam boka nuam khop mai kan enjoy weekend salon ni le to boka tu baka patling ni chuanin choi tong khan ti tur hi tam ve a te han chua wa ze te in ti thoben na ani iba man ve ti ngot chi po khan ni lo a man tur khan in hun tam tak kan hun kha kan siam rem ve tho ni chumo tiang kha ni chuan Xpulse 210 ka khala hei nuam par khop mai an soi sel na tur om lo Mizoram atan chuan tha ka ti a speed a power potok a gear ram zong po gear ru karan to boka ama shim hi khala nuam khop mai amoi hi ro le theih na oma nuai ni le sing ni man bor vel ania hei thalut tok tu na Mizorama thal tura ta na bike a chuanin a thapol takani Mizorama man tura chuan mo a power zong nen ngai to chuanin thatak ani he bike a so nuam box si zin pui nuam box si seating position nuam box han lek lam vel po nuam takani KTM 390 ho po khan kong te a khan chuanin min thei lo min an tan po khan ka har san ni chu khatiang khop khan ne chuwang chuan lova bel chiang vela test ride thei bok ti kha karan soi do amoi hero he bike Xpulse 210 fakna chu ni thau mai thei ma se hei ke chu ka tia kan review hianin thei sam chuan thui tok ten tlan pui thei la thui tok ka tlan pui khan na chiang nge a that na le that lo na lai kha chuwang chuan overall a chuanin a tha ka ti he bike Mizoram tan bik chuan tha ka ti khop mai petrol he lo bok power po tok vel viau ni nong khopin om lo a chak lo viau lo chak tan po la om tham khan tlan pui ve thei kat ta kha poi mo ni ni tini kum kuhung pan na kay lungmon ita ding at ling kan ring pakle kay tling lo mit lang kamangay ting kata ipasam ni zai tin vô đến chuyến du tên cái trang nè mang bay dinh cái thế
hi rainawak tail bag nia hianin nuai mi hi 30 liter achunga mi hi 10 liter ti hianin hruia ton san pa ngai to lawa nget dewin hianom theini chuan hei po hi rainawak saddle bag tail bag reckless ania rek ngai ve to lawa hian da top theih waterproof ni vek ngal boka ma hi 100% waterproof ani ngala chuan hetami hi rainawak tail bag 20 liter ve thung waterproof vek ani vai hian heng bag hi zarkota gear up dora man tlom tokin leituro mani hruia tron ngai ve to lo ol sam zin ni kwa hruia trona in phela hruia tron na hi ni nom dot hianin ol sam deu nam han theini ta ipasam ni nga zai tin vorin chun du ten ka trăng ne ma in be sing ka che